Da bi se skuvala dobra riblja čorba, grad ne mora da ima reku ili jezero u blizini, kažu meštani Banatskog Aranđelova, i kao i svake godine se okupljaju da bi saznali ko ume da skuva najbolju. Po mišljenju stručnog žirija ove godine pobedila mladost. Uroš Radić, učenik 7. razreda iz Banatskog Aranđelova, je poneo titulu za najbolju riblju čorbu na ovogodišnjem takmičenju. Do sada je osvajao nagrade i odlično se plasirao, ali ove godine je sa svojom ekipom drugara trijumfovao. Pobeđivali smo i to dosta puta, jedno 3-4 puta, druga, treće mesta i evo, najzad prvo mesto. Načina nismo ništa specijalno stavljali, paprika, so, biber, vegeta, ali neka čar nas je dovela do pobede. Organizacija je bila super, lepo uređen park i ambijent. Vreme je bilo isto odlično, nije bilo puno sunca, malo je vetar duvao, to je bilo lepo. Mesna zajednica Banatsko Aranđelovo i ove godine bila glavni organizator manifestacije i njen predsjednik Rade Gojković je sa nama podelio svoje utiske. Ja sam zadovoljan, iskreno, 26 ekipa, u svakoj ekipi je to bilo od 5 pa do, da ne kažem, 15. Lepo je u selu, to malo se raširili se ekipe, nije bilo sve na jednom mestu, dobro je, kuva se, peče se, prase, roštilj, ovo ono, sve je lepo. Hvala i opštinskoj upravi što nam je omogućilo da možemo to da odradimo kako treba. Kao i svake godine, riba je kupljena iz živa, ljudi su čistili. Znači, mislim da je bilo sve ok. Nemaju nijednu primjerku, nadam se da nema, ne bi ni trebalo. I srećan sam što ima ekipa iz Subotice, iz Kikinde, a imamo i jednog gosta iz Šapca, tako da nam je baš onako srećan sam zbog toga da će se to ipak čuti malo šire, ne samo u ovoj okolini. Samo kuvanje riblje čorbe je proteklo u veseloj i opuštenoj atmosferi. Pored ribe tu se moglo videti i probati meso sa roštilja, ražnja, razna kuvana jela i svako je spremao ono što želi i voli. Bilo je slatkiša za mlađe, a ni stariji nisu propustili priliku da se zaslade. Kako kažu učesnici ovakvih manifestacija, nagrade su sporedna stvar na ovakvim takmičenjima, najvažnije je druženje. Nadamo se da ćemo ući u prvih 5, ali ne živimo zbog nagrade, nego zbog drugarstva. Poješćemo je u Slašću.